for so be sure for so your more pa why dream with down now be catching okay and yet ready and your buffalo yes your boss I yes show say o come on e wo yesu di why asem no e shase brebe na no odi fi say na say kwa disi shase pacho ya na wada wo ma so kakra you can't mature for say you channel live on my page in the so you channel live on page in the so na na ya suffer on Facebook ko na ko like page na hunu dia ko nyina ko fo nipa bonifo bia create page ni bi e wo bidini mo o ye no na na ya suffer live today but you know your fake account na na ya suffer live today a your fake account after ma create a Ghana be your fan page on Facebook and you see a fake account so account ni nyina no omo di just cafe akofo omo kofo send messages men kan keka obi wo say ye program e pese aboa no money na jugo no ma mobile money account no ma send this card akọ pacho anyamia wodi usika free onya ifaso bia nhire bia wo anyamia nipa no o impersonate o comfort tachi aboa o ye comfort pa no ye sadie no wo sada de ewurade asam ugu ho se de be obeli o ana obewia wadwen no send this card titro mo abochi no ana wo mu wi o mo pa msro send so fasika ko send obi e wo Facebook in my name enye no kore wo wi me su nchire me so discuss send me enye no kore wo enye no kore msra mo yento aso na fe me kwala bremo me liberty ye wo ma me liberty me na mi ma mi na me hu no na sata na me so be ye say 7 years ti e wo class ho no na young lady bi I say madafo kitwa na me ni nati ho no na aya ye di agro di no no obema me ada me da ho na odinisa ehemase sa na pani ani para ka ono na pani pacho no be chen kakra ono be chen okay trust no dinisa ehemase sa but me so anti minim adekro eti me to me catch every man say the best 7 years no more pepe na me mama ya catch him say me papa see o family bra baby aye wo no baby a me wo me mama no na ye be try so as ye be ba me papa e no say me papa say me o family bra na me be go school say when na me call me papa o de me call na me call school sa me nya be say 12-13 years for na mama ye di after the papa or to me school nyama say books and uniform be diasa na obe survive it amani the third day dia ni diasa no your school fees diasa no to books uniform iti market no say omo schedule na omo ponse ya na mako adechia na mako 19 market no say ebi menya skakra me de be school so o maye o say adechia ye ka eduane na ye di asa ye ko school eti me kwa ko 19 market mu say menya points na skabia me de be school eti me ko nye bi na me de akosie me ko school na me de ko school no sa afede enu susu obe ho say sa adechia no si ye ka eduane na ye di anopa ma anye eti ho no di abai to me so no obo me bezi ni nyina ma ka se na yemi ti ho no one day okoepo anu no akonya enam no di bai tu na we bi no be nua ya skimi ho etwitwa je na gusu keke eni echi ade 93.5 FM me ka kokonte anopa no na me twi meko na me friend di sometimes meko ni ho kra obeye ichiri sio na we de ede eni enam no me di e me ko school no na me yemi ya sa na me fe ti ho na teacher ne ba ko e be sam se aden de na eye me na me se anopa bia we be school me papa wa ma miska o si ye ka aduane na ye ndi asa ye be school ti aduane ni bi na me di ya e ma me yem no eye me ya o mo ko frɛ me papa na onko bisa na me papa ni buefu e na o ya teachers form buefu bet o mo nya botre e ma no
free no eche na say nyama mo ye din be na me wo ho me ko school so me free school ba o ma me sua ade oye herbalist o titi haban no de sa yare eti obema yako me kwa ko ti haban ni bi krania edua haban no isi obi wo mo obema me ati na isi na free mo abasa no de ye dro eti wa beti sa we ni edro no sa na isi na ko bottle ni sa ye ma ti ma school no me so ade me hu ade sa na odi ko ware ni ati eba ebe ye mi mami ni kra eye ni nyina betrefe 1 2 na mi mami ni kra ni se ma yese mi wia ni sika ma yese afi de mi papa no obu mi hono one day mi papa si mi ati mi mami ni kra ni si ma wia ni sika ti se ma faska na amba obetwa maso na one day mi de beka kai se na mi se sika we de me fa ye eti de o kai no nye no kware mi papa ne abre ene wa kofa krantie ene wa twi kofa de krantie en krante sekai de krantie katlas sekai kese no okay en krante ene o de kerosene e shape ano pa se o twi mi wa to amona be eti o de kwa akotwa maso no e mami ti ye dru ho no na papa bi e twem no se papa de na wo ye ade wo bekun wo banana ho na ese papa no mi papa no wajai de o ye no ti mi mami ba market no na mi ko ka che mi mami se o asem se na esi o na mi mami se aden o batare o no na o wo mi na ni yem hihye no e wo mi ho ti se sa ade a o sa be family na ya ko krase no eti e wonu na mi papa se ti kara mi fa se ma fa ma before be free baby a ejuma wo ko o be free aba no mi pe baby a me fa na mi mami e be fa mi ko krase na mi ko to school no so e wo ho sa na we dey we school na mi ko e se mi ta ko to aso wo ho no so mi mami e be do baby ono so nya mama e di eti girl na fiti beginning now me ni di agro no di ni sa she ma se no me sa ko she adu be na e se sa situation o ye sa to aso afede uko shiano da yemo na se physical uko shiano me sa ko e krase ni back no sata no di say sata before me free me pa school we na me free me papa ni usa ko shiano for the second time no di fi say me di be say 13 years no all adolescent age mo okay sa ko ti asa we no eso oshia wa no ye de o ka say de kwa be so sa so ye say adesa na jo na ye di agro mama ni dada we no mu ya sa agro no na ya ko she ko na be so ta so e wi am ko ni o wo fia na mi ni mi enu ye she de mo enu an say o se mi da ho na makọ ayo sa paso o ya koda na utia na ma me na utie mi a paso ya twebe o ma no shase she no so wo twebe o ba na ada agro ko di ye bia no ono ba ni nya a good relationship she no so track ya da ono ba ni ntem no enye cordial ama oba na timie flow se bibi koso wa bontene a emofra musumu tie me se wo no wonya bi kodi agro no ena gi so de nsa ba hia wo ho a wo ba entempa no aka kire o mama aya wo so ye curious kakra wo baba no be group ya aya fa odo ene abodutre ebisa no so obi aye ne sa no wa kire the dangers ahead so obi aye ne sa no wanka ne betimi atomo important pa enye bibia na o si ebu ye ni guso wonnim dia akoda no de ye no ana odi wuro na se ho ndi se bibisa ato esia na otimi bo otimi babo amane ntem a wotimi tu ho na montem na entrega ansei anyensem because os ebu ha 5 years ago na see you ebu ha 10 years ago na see ye na edi ni nya saa bepem ni panyin firi so ebi asa akro na ko yo defo ko betimi aboa pa na ka o mari nyina no na eba beboa na so at that youthful age and as an tender age no and nobody for nam usuko no mabiso ese na brabo have a good relationship with your son your daughter na beboa pa ya twaso pa chofiti eno eche no na I say na me nim be makrauso it is time again starting me ni starting we na I say me wo ha na me feel for be ma e ho na agro dim no na
be ma bi so work class e wonu me e na ye di agro na jo ya ko iso bibia wie a ye se ye koda na ye se ye kodi agro e na be ma no akoti me etu won na oni me da e wo efom eti e wo efom round okay Matthias e wo hefa akra na se okay that time we ni nya na me wo me ma me ho eti eno eche no afi de me wo ho a na me na ma be ma si me pekra so a me to me ka se de bia na se ade ni ko so afi de me hu se me yefu baku ma ayo ye me ma me no be ni be ba me hu so a no mo so o ma fa me say nuanu mienu woni be ba on so o ma fa e wa kra na se ho and so akoso how many times nuanu ma fa o and do say na esa omoye mienu sa do say penini na chiba wa ma wa fada I know mienu animo ana penini na edika ye ba ma kwa but second one dey na second one so nim say ni bra no ni mini e wo ho eti nim dey ba ya second one so I say abroad di me kasa mu a all of a sudden na onu so oni me e dai to aso nyama na e ko na me ti ase e wona na me to school no so me ko ya afede ye do form 3 I can't cry a better exam and I miss another had for war class no more. It's nice or no shed down here all that way till we were one or see me call Jano or Mukrum and you see a crassy or better and so better you see us or bedroom. See a coin a year coin situation I mean when no fear no I come for qua both soon baby or wood diamond baby o ma ye ko dai kran so bosu kwa na me ye mo sheme eti e hono na ye ba de chia ye na ye ba school ma de no si ni bra no se opemi na me si o de bi me pe no eti me ba mo hono krapo de be hu kra me ni ji weti me pe no e no si o de bi na me principal na me si de bi eti ga ni sa ko mo kro mo be ba no e no di letter e di ba school no oba no say or no onye or that reading no see me read the paper no letter no e ma no me bia paper no so no na e the red pen e natural letter no me kind letter na wi ana e say ma dwen asisa afedi adechi a me na me pack me nyama me ko boy no ni ho wo sai class no sa me ko a me papa penny no see me ba wo kwa na me see o me ko village we no see me too for sign but I say ade no na nye why papa ye e dronity me ti me papa pe no na asem no sa na me di ko sa na nyi se be bae no mo si se me yi nyi se no a mewu eti omo di boso mu ni bi ye friend no na agosa ti se me yi nyi se no a mewu afi de o ma mo kwa so me betra me papa che na me mama che na me wo akwala no a o mo si de bi o le se ja me betra mo che na ma wo akwala no me papa ka ya me papa se ya we ya me first born na me ba be wona de ti na mo si me akwala no betra mo che no o kan bia mo si de bi e na me ko tra ho sa na ye fu no afi de ade ti tu ni se di kan no di fi se na me di 21 years. Okay. This is what you say? 38. Okay. Then trust. Ti adechi a ne be ma no. Ne wa that time dokun no mu bubo no 50 pesos. Okay. Ti onu beto dokun no ba kun ene chi nam no odi wi a ne kwa e ho no mu ye fu ba chi ni tomatoes we ho. Eti odi wi a no ko. Oko a o fi mi. Enu ani so be ka se me ye de me ye wo fi a me bra efunu eni yefunu santa yefunu ho etade de koso sana me be friend ma me na me ka tese wa wo fi ho we de u ba no eni me ye me pe de oni ni ye so to do kuru kwa on to bi mo da bi yefun empty stomach eni pregnancy ni sana si me fa bra efunu etade ni to aso sana me be ka chere ni ma me be friend ni trans o ye obi a ese na kuma ye di on tie efutu eti e hono na mini ma me be kasa e no say sa dia obema me ska na me fa ye business bi e na me be start ye
obrayo na me ton saa na me be wo ye nso a me ba be wo no na me si se saa ja me be wo me mami ho omo si de bi no so omo mami kwan se me be wo me mami ho na me papa si yo ono saa ekofo mo a me di me nkoma omo no ono we nye ho ade ne dada se omo nye suban ti se saa ja ono so oni hwe kan na me ko wo ye me wo ye no boy no ni nia be ma odi nechi o si awo na echiwa ade a ebe ban wasisa enu no dia to ni samse say all the time no boy no nam say nye kwa papa no ni me fa so nti all the time ni tokwa e wo fi sa ti me wo ye no wasisa ade no no de be kire ni say me hwe enti ni nua no me ni be tra na me ni trebio na me si o me ka say me ni trebio me ni be bi adwene free e ba ma me no say me kai say me ni trebio aka echiwa de obe butunu saka me ko baby a me ko wari o se dewa me to be woda na me see you me ka say me ni wo trabio no odani ade say no osie chiwa de no afede one day me ni de say me ni boy ma ne ko itokwa seriously ho na say bibi etu free me ni so say ho na me pack me ni amano na me say me call me mami ho omuti ho mo say ma obi atwa me si no any baby that baby na nya 1 month omo say o ma obi atwa me si no but ko village no me ni obi aye free me ma omo ade a chede ni nyama ti e no ti omo hu me mo bo na mo twa me si na me ba me ma me ho ma betra ho sa ha hwe kwala no sa wanya 2 years obisi na echesa ye de canon ne di twa nsu e wo ho no nti so wanya canon ni mu atra untimi ntra nsu no river no meboa okay na utra omo de esi canon ni na utwa utra nsu no okay to aso ti me ba me ma me di akwala ni ba me ma me ho na me betra ho sa na akwala ni me hwe no me ni me ma me ye bon bra na hwe ni sa akwala ni be yare afede ade sa akwala ni be so sa ye dai na chi no omo fa ho etwe mu ti akwala be so sa na o da afede akwala start say ohunhun na me ma me say ayare be ni na me ma me ni bra peni do mo si omo be free me transese me di na ko hospital ma to edro sa na ewe ya mi fa akwala ni ko na mi ko bo mo amade se o de ya akwala ni no ye fa de omo hwe de ombeye na mi si yo mi ko kra mi papa oso na mi de akwala ni ko e mi de ni akwala ni ko that evening na no mo ji akwala no no mo de ni ko shrine no no mo ko jare no no mo di nyama esrasra no ade be che no se na akwala ni huhu ye no na ho so no ni nyina e ko ye te o na mi tra ho ade chi 3 days day no na me catch omo say omo fa akwala ni mami na me fa ni bra na sister mami di free omo chen baby no na me ba me mami ho no omo ahwe me ni akwala no ti omo fa ni mami na me fa ni bra mo si debi omo fa akwala ni mami ti say me bra ba be transe dia fine na me si o debi me to me be trabio because the mo dey me free hal ma catch omo say dey mo ba be ma no di go manim no ade na atiko ti si ama di mi wati mi ko ti enya ade a me sa ba ti si ase mo ji akwala no na wo se me sa be trase bia enye yi mi ba mi be bo mi papa ama ne mi papa si o me ko na me ko ka che mo se o mo fa akwala ni mami na me fa mbra mi ko ha 3 times o mo se o mo fa akwala ni mami na mi papa chiro letter o ma obi chiro letter ma o mo no frɛ be ma no ni nia penny so bra no ni wasi o si debi o ma na se bibia me sa bra na me betrase na me papa see you before onye se no ka che o mo se o ma tumra e wo ye ya o ye ho no akwan mu ase wo ni obai na ti na wa fanyi se ya obuo kwasi abuo we ya e wo ho a wo be charge ofo wo be ma aponchi ene wo shi na asana se oba na wo a wo be ye sa de na to mu di aponchi ni e baye aponchi o mu di baye 3 days dey no na aponchi ni e wuye eti enu echere me papa se sadia omo beye me ho ade satam na ma wa kwala ni me papa se omo beye me ho ade na me ka che me papa se situation na me komu wo eho no enye me de na enye me weti onu oja bibia ma omo na yakopon we bie kwara me papa won ti ma se akwa se onu su me hu se na me kanu ko si on pray na waji
o afoso omo ena omo di nyama ne ba se omo de beye me ho ade sa de no na oji nyama me su ye sa se me ji nyama no e ho na me ma me ni me wofa e sorry no mo ba se mi papa no ni me kasa mi papa se ma prea ma na ji nyama no a oni me e kuta pai ya twa we no eti e ho na me ma me ai se omo ye ma shi omo na mo se ye mi papa eti oni me kasa me ji so ena me ko ji ensano baako ena me di ma me papa ena omo ekoye fiti eno eche no afi de abrabo no anye de omo agi akwala no efri me se ma bepe ene ti me wo village no niama enkoye girl no so a oni me 7 years time no oni me ye we no so afi de girl omo gi akwala ne wi a me ne ko bush ekotwa yibi wo hwa ye de we ve mata ye da so se ye sako isi onu mu se ye kotwa we a even isi onu mu krapo a otimichi metu isi onu mu afide na ya nye adult we kra na ye ana mo di say satan be se na me wo akwala be se 23 24 years si ne sa de no stay koso na se mo practice lesbianism se mo ko mutimi ko ye wo nsu anu nyina isi omo be nti nsu no na obenya wa no a chewato je wona na ye be ma ona na ye be ma na wo yo ba okay tade na ko sa afida brabo na be basa de me ye biala no enye yi na me di ko kra me papa se sa de na mo agi akwala nso free me se mo e village nso na me wo anya ma ko ye ti me ba e cry no see you me to me aba me ba e cry so wa be start ya brabo no me bo ko ye okay ya fa kra brabo ni sia na nya me ya do ochina ye nto aso every ho this is vision 1 na 35 me ya sure say cry na obeshi akomfo no comfort de ye krum okay but asore osofo no wa mo family osofo no mo fa say omo ne odan no pacho e won kra okay ochina e be di san komo no this is vision ya wona mu ye be dru en kra say en kra ba be dru ha no na ayedi te me betre fie bi mu fie na me betre mu no na ma mi na me betre mo che wo fie no boy bi so wo fie ho na oni me I say agrode kakra eno no so sta na wa be fam me ni die eno eche no ye fu bae ena boy ni de me call hospital bi ewa abofu ena me call ye abortion ewo ho fiti eno eche no boy no ati na ni ama me bio ena me di free ho me free ho ma san beto ha brabo no so me ye juma me ye obi a me ye forceful na me ye juma me wa no ana me decorate sa e ho na afa de me ko sister bi wo me che e no si o me o si o sister sana nyama ko yi no osofo bi wo kwashima ho no eti ye ko na ye ko hu no ye shipa ye ko na ye ko hu no na me see you na ye ko no osofo si sister de how no ye wo fie bosum ene o papa no so obi sa me fe se me papa ti ase na me see ya ata na me papa ti ase ene o se me papa also ai se bosum se me aya o de ye nkwala no echi se obo ye hu ban eti baby o de ye ti akoshe no ena ekuti aye ena ma brabo na ankoye ena se ka de so wan na me ni ewo na akwala ni papa no de bia ohwe esa na obo me di na I say tama me ni fa ye fo na me ni wo ho no so ni me be dakra ewo bosum esemsem a okika ewo ni mu eti mass spirit ni nyina edi mechi na ekuti ame eti bibia ni ho ameye ewasase so ebeye ye edi mame eti olesi se ja obuame na me see you enu na niama na ha me ti ase na mo ye nyame nipa mo na bibia na ye problem bia na ye de beba wo ho na wo bebua ye eti me sere wo se wo bebua me dia no see you se ye ko ame me coffee na me coffee a wo beba fie na wa be kire me akwa kire a meye na me see you ti ye coffee no
and you may be say 4 to 5 home when no baby out me patch baby I sorry the way you call home minimum ho so for ni baby out that me patch only me ho but oji me no man of frame me the true no man direction no man direction to feel patch okay you know buy no see o akwache no pese me ye no na ne me hu to me na me see you and no see say me do fear me to anointing oil na me fa eche powdered one be efa gum na fa si ho no ba de ba be akwache na me na me see o me ko ye si ho ba e no see oil no we hin na me yi ma no e no see me da ho na me see ase be no kan say me da ho na e no see akwache na opese oil ma me no o le se ja me da ho ansa na me see ase we de me to me nye e no see o ade me pese me hu beto me na me na ma brabo no musa na me see o de o baby o de me Friday me penisa e no see okay na me kata me ni na onbo pa ye mame ho no me ba be kata me na me hu se o de ni sa e hye ni botom ti me kata me ni sa na o de ni sa e kata me ni so I say obo pa ye say o buttons kakra before me hu ye no say me da e pan so pia me da pan so na wa twi ni trouser no e ba for wa yi ni nyina e free no twi me kakra di ba fo na wa yi me part e ho na say oni mi e dai fiti e no eche no eche ya sara me say ko me ko sorry a won hwe me nim kra ati afi de bibi ye say o ja e ho ni ko e na me ja e ho ja o mi sa na brabo no sa ni ama nko ye che se be ma we ba na oko oba na oko mi nti ase te ho na be ma bi eye madafo be bia mi ye juma no si ya sister aka by this time I ka se o ware adentina wa ware na mi si ya brabo mi hu ano be ma no ba na mo ko mi nti ase no see o se sadia ma me bi wo mu krom e wo Togo a wo ye gusini eti onu so ohun ade pint ye ko na e ko bisa se de na e ko so wa brabo no e na ye ko bisa ye ko du o na ma me ni si me nya du ho na no bo me kradi no si me papa nechi eni me mama echi bosum na ekutia me ware mi na ekutia me eti be ma no so be ma be na me ni awo na onu so o mu fie tu me no edi mechi bebi a be ma ni odi mi susu me nam no enye easy eti o less say jama kope niama aye de be ma no ope aye esa be pesa doko eni e money sa nya mani bra no fa ye yakuma de se na be ya me hu beto mi na me see you na me ni boy no e free ho e di bae ye ba back no so ma adwena sa hase ma me ma sa ko Togo ni bio isa be fi family na me sa no say abrabo no e ko sa na me sa be start asore bi na me kwa so na me ko so for back so wo ho e wo no wa woshi so for no wa woshi e no no de o si mi pe so obe ware mi na me see you sa sorry na me ko no si obe ware na me see you onu so sa me ni be ba me so na oni mi ada wie no so no oni me wo ka de bia no oni ni hu so de bia woni ndi akoso wo anu awro dross no pusu ato paso no bo aya no bu mfumpa wo so a na de odi mo hwe wo ye sure da me pacho me ni da me pacho e se de ekuti a me nye mi akasa me ni kai bet se ka me kwa ka me ya se ya ka betra se o holy sabet enti ono so ka so be ware o pacho e na oti ase me pacho okay no se me ni be ba me so no wa ware oba foforo e wo aso wa nya ware no ko ware oba foforo wa ware foforo e wo asore da se no eche kakaka me kwa asore na because sorry afi de me ko transfer de ni ma eni ti se kunya na ni ma no mo si
osofo mami no si ma o sha no mu mami kwan se be betra enimi ho na o mami ko tra echiri ade ne to asosa me ti ase na mo si mi bisa no na o sha no aka kire sister no ni mi kwa sorry ni se sofo mami ni se mi sunsuma eti mi mu no enye eti ma o mu mami betra akunya first seat no so ti asemi no carry na asheme na me dey free ho na me too free area no mo ho too free area no mo ho so me sabe bo abrabo no sa fe de ayedin aye last year na me tie mu station no the station na me tie no na mati osofo ba kunika ewo onu susu wo Jowolu. It's number 1. Eti ehonu na me sa sorry na me koye because the year me no afede me titi me ha. Na me de koye no obisa ma asem na me ka se o. Se na ha me. Na ma ekuti me ma bo abrabo no sa enye yi. Ti me sre no so be boa me no si obeboa me. No si me koto aburanuma. Hey. Oprichi wa ha. Aya oba Wednesdays oba first the time I tie no na from 3 going. No se ko to the abronoma. Hey. Na me to cola. Oka nyama bi usuka abronoma ne ho na me si o mi abronoma me ni baby a me kwa akoto. Wo hin fa, wo hin. Pa chowo Jowulu. Pa chowo. Hey. Yan to so. Na me si me hu baby a me kwa akoto. Sa anumani wo eno si yo ena se sa dia me ja e ho ni manu no no a obekọ akoto eno si me koto cola red 1 7 any white one susu 7 na me to kosia eno so white one no 7 me pe queens 50 pesos 7 20 pesos 7 any 10 pesos 7 na me fambra no di beye ade e mami na me see you mate eti me free ono na sky wo me phone no me bomba money mu no ye 200 Ghana ti bibi prekupe na me ni ne osofo kitu anu baako ye pie abonti na me ko yiska me ye 15 na me di 100 ni ma mo na me di 50 no edi ko to cola ni kosia ni quest no si mi di ba no me kosi sai na me di etan ya manu na me di koye me di for me di nya manu be koye no wa ye nya manu esi ho enti me koye no si me ko hu no si o mo mami esi o no mo ye no o ma mix nya manu si ho dada enti o mo mami esi o no enti na me kita ade e no si se sa ade a me ko to bucket o mo to bucket no so wo ho e na me ko to bucket ni ba kun e na wa hwe esi ono e de agum ama me hwe esi ono agum ama me no si me ji oye no di ba ma me so a oye na ko ye bottle la we ye bottle la cross edemu cross edemu no si me fa nko na me fa nko dware na echire no na me bra na me ye akwankyere ni wi a obekire me be ma esese me ware na ma ware na me si yo na me ji oye ono ene me be du fie me bi so na me wo say ye cross no ene dem aye me nwanwa ti na me eye me de na me de bae me be hwe ya na me ya so akwankyere ni wi bi ko ya afede omo se me ko aya me bra sorry me ko afede aye se omo fe me ena me ja ho ni ko no afede problem no me sorry na afede me akasa me de ade bia me hu wo fie bia no na mafa na me de da me akasa me de me hu eda sa ese me free ne ho ni wie no afede asa brabo no asa no me free osofo no o mami esio ni cross oil no we na be dware wi no
afi de problem na sa be ye kese kra me da okra na me akasa me fa de bia ebetumi aye we na me di da abepim and then what was the last time I was here so did you but last month kra me ye bi I see very well if to obey now be ma awofo nom ene mabu no mosiso me pacho foto amedi ma me brune awofo se me hwe abrabo we be bia e start free no na ye agrodi ye nkwala bremu enu na di we no susu first na edi bae secondly also awofo so ebi omuma bebi so omo ade se na omo be ma eye di no e ma ekwala muso ko so hwe mu a eye di no ti me sro omo se so omuma ekodi agro a ekwala di obetumi edi agro me sro omo se omo hwe no omo brefi on time na omo beda because me ma me say me see me kodi agro a enu ase wakoda me di agro no sa ibra asa me kwa akoda enu na di we aba ena to me papa side no so I say school kon so wa hwe ho no so ye na edi school ko uniform entire books ni niama no ena ma we so e bae ti me sro mo se omo hwe nkwala no ebi omo hia de omo no mo ye omo maami no mo papa me sre so omo hwe omo ye ma omo. Okay, very well. Omil Company Limited